Acara ini disponsori oleh Pamirsa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ngelaksanakan vaksinasi penyakit kuku dan mulut PMK tahap kaping kalih ya diasun pemargi vaksinasi ke pertama durung puput. Ring pemargi vaksinasi kaping kalih puniki ketujuan ring 500 ulung dase 3 ternak sampi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Wayan Wijana maosang vaksin PMK kaping kalih wenten kalimbakang ring-ring ternak sampi sane sampun molihang suntikan vaksinasi ke pertama. Nanging indeks sampi sane durung poleh vaksinasi PMK ka pertama kekantenang tetap poleh vaksin inucap. Kebaosang taler Badung sampun poleh pawawahan vaksin PMK pitung tali dosis. Sane ngawinang akuentenan vaksin sane katerima inggih puniki kalih likur tali dosis. Vaksin kaping kalih pacang kemargiang salami kalih bulan re sampun poleh suntikan ka pertama. Wijana taler matutang indeks vaksinasi kaping kalih sampun kelaksanayang majang 500 ulung dase 3 ternak, inggiang ring wewidangan ulung dase 3 ukud, seminyak 50 ukud, kerobokan kelod 100 ulung dase kalih ukud, mewah desa sobangan satak 3 likur ukud. Selanturnya ngenenin vaksinasi PMK tahap ka pertama sampun ngelimbakang antuk langkungan telulah talian aukud sampi. Kauningen taler indek kewentenan sampi ring Badung wenten langkungan 3 dase talian ukud. Raris sampi sane terindikasi PMK mewah kelaksanayang pemotongan bersyarat wenten ulu likur ukud. Duaneng asapunika kantos mangken durung wenten petunjuk teknis indek wantuan majang peternak sane sampe nyane keni pemotongan bersyarat. Parwate Bali Pos.